Shalom, selamat hari Minggu ma hubata haganupan. Nasiam Bapa, inang nama poso na gereja on pakon na rumah. Tarpuji ma Tuhan ta, boyo ope hita markebaktian, mamuji pasangapkon gorani, marite ibadah ta sadarion. Ibadah ta sadarion aima minggu okuli, marbahasa Simalungun, model E, hata hapor sayaon ibuat bani apostolikum, fotum ibuat bani sada Petrus bindu sada ayat 3 das bani ayat 7. Dia dongkondo acara khusus aima pandidio nama pasing, songon nasomal, galangan ta boi transfer hu bendahara kuryata, pakon marhite persembahan digital barcode. Dear, hubata haganup Bapa inang nama poso, sihol pukahonta ibadahta, pasir sir hitama hadirianta, panorang ni saat teduh. Amen. Riapma hita jongjong, dodingkon hitama roh au hubamu o Tuhanku. Ibagas goran ni na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apaton duy napasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Pinuji man na ibata, Bapa ni Tuhan Yesus Kristus, nadop manubuhkon hita padua halihon, domuhubani bagal ni idop ni hurni, marhitay parpuhon ni Yesus Kristus humbani na matay, asemar pangarapan na manggolo hita. Ase bata sitianon nasora seda, nasora martikas, nasora melus, nasinipan bata inaguriatas. Iramot kondo hita hinorhon ni gogoh ni naibata, marhitay hapursayaon, asedas hita huhaluahon, nadop sirsir si patalaron bani panorang parpudi. Indo ihamalas kon nasiam, agepe marhuru nasiam tokin sonari. Anggo porlu ibagas bage ni parlajoan. Asetaridah ma pitah ni hapursayaon nasiam, na harganan marimbang omas naraseda, agepe domma iuji ibagas apuy, bahen puji-pujian hasangapon, apa hamulyaon bani partalar ni Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
martonggo mahita. Pinuji matongon ham na ibata nami ibagas Kristus Jesus, nadop man layak-layakon idop nyuhurmu ben nami. Gabe juppa kanami pangarapan na mangguluh ibagas ham. Marhataridahan matongon pitah ni hapor sayawan nami hubamu. Marhitay nadop ipatuduh ham. Hanami padua halihon. Janah ondos matongon golu sisadokah ni inban nami. Marhitayhon ni Indo. Aseroha nami hubamu bani parsumbahan nami on. Jalo anjah ondos bamu mahaganupan golu. Rosi pamujion nami das hubani partalar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul makuriam. Mandoding hita humbani haleluya nomor 302 ayat 1 2 pakon tolu. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita masopot kondosata. Ham Tuhan na ibata ibagas turuh nyuhur roh dohanami hubamu masopot kondosa nami. Ay na mangaku dohanami buhay dulang ihor jahon hanami ahana patut sihor jahonon nami. Halanyay patut dohanami hona uhummu. Ham Tuhan idop mauhurmu ben nami. Gatidohan nami mangelak humbani tanggung jawab nami. Pajongjong kon hasitongan pakon habunaran mo. Jana hurang barani dohan nami mamorsan silang. Halani mabiyar hanami bani resiko.
Buenando ipake hanami panorang mamikirhon diri nami sendiri, marimbang mamikirhon na hinarasuhkon ni uhurmu. Paluah ham mahanami humbani uhur biar pakon gobir. Ham Tuhan, idop ma uhurmu ben nami. Sonari ibuan hanami do haganupan dosa nami hulobemu. Irik mangakuhon, nasirsir do hanami pabayuanmu, asibuy hanami mandalankon hatamu. Jana bereham matunduimu lahu mambubay hanami baniguluh nami. Ham Tuhan, idop mauhurmu ben nami. Tangar anjaha hapur sayay hitama hatani na ibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ulang ho mabiyar, ahu do si paluah ho, dom mahudi logoranmu, ahu do si mada ho, tapi dom maiparjabolon ho ahu marhitay dosamu, dom mailujay ho ahu marhitay hajahatonmu, Ahu sandiri pasalosehon palanggaron mo halani ahu, anjaha dosamu sengbe padingat-dingatonku. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganup dosatta. Halaniay, pataridah konhitama tanda-tanda parguluhon na bayu, hasangapon ma bani naibata ibabo. Kundul Makuria. Mandoding hitause bani buku Haleluya nomor 350 onom ayat sada 2 pakon tolu.
tangar hitama hatani naibata natar surat bani Jesaya bindu 55 ayat onom das kubani ayat siah. Jesaya bindu 55 ayat onom das kubani siah. Pindahi hani mama Jahoba sanggah boi ope iya juppa. Dilohani mama iya sanggah donok ope iya. Ita dikon parjahat madalani. Apa halak pargeduk surasurani. Sai mula ma iya bani Jahoba. Asemar pangulaki uhurni mangidasi. Sai mula ma iya hubani naibatatta. Ai unjahdo iya manalo seihon. Sedo pikiranku pikiran nima, anjaha sedo dalanku dalan nima, nini Jahoba. Ay songon gijang ni langit humbani tanoh on, sonaido gijangan dalanku humbani dalan nima. Anjaha pikiranku humbani pikiran nima. Amin. Martuah do nama nangar hata ni naibata, anjaha namarim bagas konsi. Mandoding hita bani buku Haleluya nomor 300 ayat sada 2 pakon tolu.
Bapa inang hitaganupan na hinargani Tuhan, bani panorang on, masukon tama panorang sakramen pandidion na mapasing in, alanyay nautang ma nasyam nasihol padidihon, asiroh ma nasyam hulobeon. Mandoding hita humbane buku Haleluya nomor 54 ayat sada pakon 2. Nasyam hasoman nasihol pandidihon dakdanakon, tangihon nasyam malobe hatani Tuhan Yesus, na tersurat bani Matius 28 ayat 10 das bani 20 na makatahon, domma ondos baku sagala kuasa na inagoriatas apa na itanon, laho makanima, podahi anima ma sagala bangsa, asigabe susianku sidea, anjadi dihani mama sidea hubagas goran ni Bapa, anak apa tondui napasing. Ajari hani mama sidea makorjahon sagala nadop hutitahkon banima. Bani Markus 10 ayat 10 ihatahon Tuhan Yesus dohoma, naporsaya anja tardidi, dapotan haluahon, tapi nasoporsaya hona uhumdo. Asetona apa parentah ni Tuhan Yesus aido na ni dalan konta bani panorang on. Ay natardidi ibagas gora ni Yesus. Hubagas hamatian ni aido ia tardidi. Jana nadop tartanom do ia rap pakonsi. Ase songon Kristus nadop pinapuho kumbani na mate. Marhite hasangapon ni Bapani. Sunay mahita nadop tardidi mardalan ibagas goluh na baru. Halani hubagas sada tondo do hita tardidi. Gabe sada badan do hita ibagas Kristus. Na tardidi maruli bani asasapa ni dosa. Pakon manjalo si bere-bere ni tondoi na pasing. Bani nasyam, pakon bani anak nasyam do bagah-bagah in. Ay tersurat do bani Markus bindu 10 ayat 14b dasubani 10 onom. Paturut hanima madak danak in roh baku, ulang pandang hanima sidea. Ay bani halak si sonindo harajao ni debata, nasitong do hatakon banima, naso manjalo harajao ni debata songon dakdanak, sing anjay masuk ia hujay. Jadi irohop masidea anjay itapehon ma tangani bani sidea, laho masu sidea. Anggosonay, saksiyon na siya mahapor sayon tain, rapakon kuriaon, riyak ma hitajongjong. Saksiyon hita mahapor sayon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sabta noon. Aw porsaya bani debata baba, pargogo na sa tarimbang, na manopalangit pakontanoon. Aw porsaya bani Yesus Kristus, anak ni nematana sasadain, Indo Tuhan ta, na timukon ni si Maria, sanggalapi haliapan, marhite tondoi na pasing, na manarang na parngit, bani panorang ni si Pontius Pilatus, iparsilangkon, mate anja itanong, turun na guritur,
mulak mengguluh bani namate bani ari patuluhon naik ke surga hanja hundul siamun ni bata bapa pargogo nasa tarimbangin kunjay ma iya mulak magira lau manghumi anak na mangguluh pakon na dok mate au porsaya bani tondoy na pasing bani kuria pasara na mapasingin parsaora ni segala na mapasingin bani asasapa ni dosa bani parpuhon ni akula pakon bani haguluhan na sadoka ni dokan. Amen. Hundul ma kuria Doma itangar nasyam hatani nebata domu hubani pandidion janah domma homa isasihon nasyam haporsayon tain ase sonari balosi nasyam ma sukun on ipindo uhur nasyam do sonari didion dakdanakon hubagas na hinapursayaon nasyam ay ipindo uhur nasyam do ipindo uhur nami do rado nasyam mamboan jana marsuru iyahu gereja lau mangguruhon hata ni debata asegabe pagori na manggolu iya bani Tuhan Yesus Kristus rado nasyam rado nasyam mangajari mamudahi pakon paulilihon hapursayaw ni dakdanak on ase iboto anjaha ihutkon hata ni nebata rado nasyam rado hanami bulak ni uhur nasyam do mangondoskon dakdanakon hubani nebata pakon mandalankon pengakuan nasyam ay bulak ni uhur nasyam do bulat ni uhur nami do ase namarpadan do nasyam sonari pakon nebata ilobe ni kuriaon sebujur ma nasyam mandalankon ay anggo sonay didihita madagdanakon maronjolan hubani na hinaporsayon taay martonggo mahita ham Tuhan nebata Bapa nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami doma iondoskon hanami dagdanakon kubamu porsaya do hanami doma ijalo ham iya gabe anakmu marhite pandidion na pasingin ase masuk iya hubagas kuriamu anja gabe pagori na manggolo iya itanoon jana panean bani hagoluhan na sa dokani pabasing jana pasu-pasu hamma iya ase manggoluh magodang anja matoras ibagas haporsayaon hubamu maydop mauhurmu bani na matoras ni dakdanakon pargogohi jana ajari hamma sidea manogu-nogu dakdanakon hubamu asirap sidea pasimada bani harajonmu. Amen. Mandoding mahita sangga mandoding on mulak manasyam huban iyanan nasyam orang tua na doma padidihon nyombah. Puji hitama Tuhan ta bani buku haleluya nomor 55 ayat 5 pakon onom.
Mandodeng hitause bani buku Haleluya nomor 330 ayat sada pakon 5. Yesus hapusanku, mahasomanku, ulang au terkunjung, sing dung hasomanku. Yesus hapusanku, hasomani Amahasomanku, baik perjalananku. Yesus oh Tuhanku, bakar-bakarku, jaga beonjola, dihapur sayang, lebih amalian, dibai parmarahan. Yesus oh Tuhanku, baik pengajaranku. Riap maita jongjong. Martunggo mahita. Tuhan nai bata Bapa nami, marhitehon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Marulak-ulak doa nami Tuhan, makatahon terima kasih apa puji-pujian tong-tong hulobe-lobemu. Halani hapkon hanami Tuhan, bani pangiring-iringmu, bani perguluhan nami. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Boy Tuhan ipasopat kam hanami, ibagas sugutnya rion, marhasa daun hanami Tuhan, marhite ibadah minggu nami, ibagas panorangon. Terima kasih ma tong-tong sembah naibamu Tuhan. Bapa takas torang idaham, tongon Bapa, bani pardalanan ni gulu nami, bani panorangon Tuhan, gati duha nami Tuhan tertul sumandupakon nama sa panorangon, terlebih maay Bapa panorang pandemi sonarion, na ija Tuhan na terbatas haganupan, na boy sihur jahonon hanami, na boy humahanami riap marhasa daun, tapi marhitehon ni kuasa pokon ni memboto na iberiham tonga-tonga nami, marhitehon ni ibadah nami, boy duhuma Tuhan mardalan, marhitehon ni live zoom, atape marhitehon ni multimedia na dong ihurian namion. Bani hasuman nami pehuma Tuhan orang tua nami, naman dihuti ibadahon han rumah ni bey, tong-tong kuma Tuhan pasu-pasu hama tong-tong si dia, aseriap tong-tong kumahan nami Tuhan boy marmalas nyuhur, agepe marhite ibadahon han rumah si dia mandihuti Tuhan. Bapak ibagas ponarangon huma martonggo doha nami hubamu, hubani seksi-seksi nadungi kuriamu, seksi bapa, seksi inang, seksi nama poso, sunai seksi sekolah minggu. Tuhan bani haganupan program kerja nami, nadumma itu tapkon hanami, haganupanin Tuhan pasu-pasuham hanami, asiboy-boy Tuhan haganupan program nami ini dalan kun kanami. Boy huma Tuhanin mambain malas nyuruh tonga-tonga nami, terlebih may Tuhan gabe marmulia magoranmu itu ngatonga ni seksi nami. Sunai huma Tuhan keluarga nami naibagas na hurang sehat, secara khusus maay Bapa itonggok kanami,
Bapa Suandi Saragi Tuhan, na lagi sunari huma Tuhan irawat di rumah sakit Pondok Indah. Dumatungon Bapa siandoka, Bapa namion irawat di rumah sakit. Hubamu ma Tuhan marondos tungtung kanami. Haganupan Tuhan usaha pengobatan ni pasu-pasu hamba Bapa. Asimarhitihon niya Tuhan, jupah si hamalumon. Tarlubi may Bapa, bani keluarga na mga baru na menjagay. Holong atay mo Tuhan perguguhiam tungtung si dia. Asilambin khot uhur ni si dia Tuhan ulang bimbang si dia na lahu mendahani mendupak kon na masaon. Jana tungtung Tuhan tidap si dia marpangarapan na hubamu. Agi sunay huma Tuhan tunggok kanami do hubamu. Haganupan niumbah ni kuriamu huma Tuhan na lagi mendarami pekerjaan, na narami mendarami pasangan hidup jodoh. Tongon Tuhan porsaya doha nami, angguham na patudukon, jupah doin haganupan ibagas malas nyuhur. On mabapatong ko panginduan nami hubamu, iatasnya ibu idudu sa palanggaron nami, parlobay matong kumasasapkam, asiulang gabin mangambati pasu-pasu, nalahosihol sibiron mo huben nami. Maidup mauhur mo Bapa, ipadas ka nami tongko panginduan namion, ibagas goran ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hamba pa nami na inaguri atas, say na mapasing magoranmu. Ajari hamaha nami laho papasikon goranmu, maritehon na sirsirha nami manangihon, pakon maporjahon hatamu ibagas golun nami. Say rohma harajaonmu, say saut ma harosuh ni urmu inaguri tongaon, songon na inaguri atas. Tunduymu numana pasing mamarianan banami, ase ipargogoy hanami, laho pataridahkon tanda-tanda ni harajaonmu, pakon pasautkon harusuni ihurmu itanoon, marhite pambalosyon, apa pangabat na taluk ilobemu. Bereham mabanami sadarion haguluhan ari-ari. Ajari hamahanami, ase lambin mangidah, mananda jana mamboto, napita hamdo harohani haguluhan nami, ase iha malaskon hanami bueng bisi layak-layakmu, nadop mineremu, pakon nasihol bereonmu ope banami. Sasap hamma dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasuman na mardosa dopak hanami. Ajari hamahanami, makaholongi hasoman nami, songon pakaholongimu benami. Ase nama dere bahen hanami balos nina jahat, langmar subil, langmar dondong, langmar napas ni uhur hanami hubani hasoman. Pargoy ham hanami, ase tong-tong membalosi ham jana makaholongi hasoman. Ulang hanami buboy ham huparlajuan, palua hamma hanami humbani pangagaw. Ham Tuhan nebata, parorot anjaha parmudu-mudu ham mahanami, laho man lembangi dosa pakon siding ni sibolis, ase munang hanami mangimbang pangaguin. Ay hamdu simada harajaon, pakon haguguhon, apa hasangapon sa dokahni. Amen. Makuria. Puji hitama Tuhan ta bani buku haleluya nomor 310 ayat 1 2 pakon tolu. Oh
Shalom mahubata haganupan. Shalom. Sonari ibasahon hanamima. Ting ting namasa pakon si pamasaon. Bani kuriata ibagas na saminggu on. Na parlobe. Jadwal ibadah. Sadarion ibadah tanggal 20 Maret 2022 yang hadir di gereja sektor 3 dan sektor 4 dan juga melalui live streaming YouTube dan live Zoom. Ibadah tanggal 27 Maret 2022 masuk jam 8 WIB yang hadir di gereja sektor 1 dan sektor 4 dan juga melalui live streaming YouTube dan Zoom. Napa duahon? Ibadah sekolah minggu. Kelas Abraham masuk pukul 10 sampai 11 WIB. Kelas Ishak pukul 11 sampai 12 WIB. Kelas Yakub pukul 12 sampai pukul 13 WIB melalui aplikasi Zoom. Patuluhon sermon majelis, sermon lokal, Selasa 22 Maret 2022 masuk pukul 19 WIB melalui aplikasi Zoom. Paupatkon PA Seksi Inang. Bani hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 masuk pukul 19 WIB sampai selesai penanggung jawab Inang Sektor 2 melalui aplikasi Zoom. Palimahon latihan singer setiap hari Sabtu jam 4 sore i gereja on. Paunomhon pertonggoan rumah tangga gabungan. Bani hari Jumat 25 Maret 2022 pertonggoan rumah tangga gabungan nama Jamui Aima Kuria Sektor Tolu, keluarga Bapak Aladin Manihuruk, namar tugas ambilan Situa Kunta Sijabat, agenda Situa Asmadi Saragi, Doding Situa Reveni Silalahi, Mambasa Permahan Pakon Tonggo Suhud, keluarga Aladin Manihuruk, Tonggo Syafaat Situa Barmen Damanik. Napapituhon berita kuria pakon kegiatan seksi. Pandidian napasing atap pembaptisan kudus Sadarion Minggu 20 Maret 2022 domai laksanaon pandidian napasing humbani niombah Kiran Immanuel Munte niombah ni Bapak Doni Mores Munte inang pernama Cahya Purba ase tonggoh nitama niombah on bertumbuh ibagas Tuhan sonai homana torasni. Pembukaan kelas Marguru Sidi tahun 2022 sampai 2023. Bani Minggu 20 Maret 2022 Sadarion ibuka kembali kelas Marguru Sidi tahun ajaran 2022 sampai 2023 dengan ketentuan minimal kelas 3 SMP pada saat ini. Hubani orang tua na niombah ni sonari kelas SMP kelas tolu ase mendaftar melalui sekretaris jemaat. Bona tahun lansia GKPS Cijantung. Sihol adong konondo bona tahun lansia GKPS Cijantung. Bani Ari Senin 21 Maret 2022 ipukah jam 10 WIB secara tatap muka. Marianan I Gereja GKPS Cijantung acara kebaktian bona tahun ramah tamah makan siang. Ase hubanina siam hagenupan anggota lansia ase rohma mandihuti acara on. Lansia Resort Cikoko. Sesuai program Tupuan Lansia Resort Cikoko akan diadakan webinar pada hari Jumat 25 Maret 2022 melalui aplikasi Zoom dimulai jam 15 WIB. Topik makna komunikasi dalam keluarga dengan narasumber Elkris Natalia SIKOM MSI, moderator Situa Inserun James Damanik MM, ambilan Pendeta Oberlin Silalahi,
agenda situa Komlet Munte, musik situa Febri Saragi, singar Inang Dewi Damanik, ase hubani nasiam haganupan lansia nadong ikuria gekapis jantung, ase mandihuti kegiatan on. Sidang Resort Cikoko. Bani hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 akan dilaksanakan sidang resort GKPS Cikoko dimulai jam 10 WIB sampai selesai secara virtual Zoom. Agenda AIMA laporan pertanggungjawaban program resort dan APB 2022 serta pengesahan program resort Pakon RAPB 2022. Untuk itu kepada semua perhorja Nikuria, Syama Situa Ketua Seksi Kategoria Lingkup Jemaat Resort Nadong IGKPS Cijantung supaya bergabung di sidang resort tersebut. Parjuma Tanganan Majelis Jemaat Pakon Riwayat Pelayanan Majelis Parhorja. Parjuma Tanganan termasuk melengkapi data anggota jemaat nalape mengisi sensus terusma ilanjutkan sampai selesai. Catatan adong dope 12 kakak nalape mengisi sensus. Diarma ase hubani majelis Parjuma Tanganan icek dan dicek ma hubani anggota jemaat nalape masuk sensus on. Sonari mabasa surat tongosan hubani pimpinan Sinode GKPS Eporus, Pendeta Dr. Dendi Fajar Purba, Sekretaris Jenderal, Pendeta Dr. Paut Urits Munte. Pematang siantar 14 Maret 2022. Hal menggalang SAGKPS untuk dana pensiun pegawai. Humbani nani hormat haganuk kuria saga KPS tiba pengantar jemaat Bani Yanan on. Salam ibagas gorani Tuhan Yesus Kristus. Terpuji ma Tuhan naibata na tetap meramoti apa mamasu-masu hita ibagas goluhta ganup ari. Bani tahun 2022 on ihasi holhon hita do ase haganup pagorini kuria GKPS marpokut niuhur bani horja parmahanion. Aseboy patadidahkon goluh marholong, marpangarapan apa marhapor sayaon, halaniai patadidahkon hitama, pokut niuhur in bani haganupan kegiatan ikuria tabei. Sadalan hubani jadwal kegiatan saga KPS tahun 2022, laho mengurupi dana pensiun pegawai KPS, bahenonta do panggalangan sa GKPS AIMA Sadarion bani ari Minggu 20 Maret 2022. Marhite panggalangan in sihol do pataridahkon hita tetap ni uhurta laho mengurupi hasoman pegawai GKPS na pensiun. Sadalan hunjai ipangindohon hanami hubata ase pasir sir hitama dirita nalaho manupaki horjain pakon tetap menonggohon horja pangindangion. Sonaima surat on ibagas ipadas hanami hubata ikuria on bani hasir sirota menupaki apa ngurupi horja on ihatahon hanami ma diate tupa. Salam pakon tonggo pimpinan Sinode GKPS Pendeta Dr. Paul Urits Munte Sekretaris Jenderal, Pendeta Dr. Dendi Fajar Purba Eporus. Napa duahon membasa surat tongosan humbani Pareses GKPS Distrik Pitu. Jakarta 18 Maret 2022. Hal penggalangan se-GKPS Distrik Pitu. Nah hormat, Kuria GKPS Distrik Pitu tiba pengantar jemaat. Salam ibagas gorani Tuhan Ta Yesus Kristus Raja Gereja, salam tahun persekutuan dan pelayanan yang berdampak. Pakon hormat,
Sadalan bani hasil keputusan bersama bani rapat koordinasi GKPS Distrik Pitu bani Sabtu 30 Oktober 2020 sada i Wisma Gereja Remaja PGI Cisarua Bogor i putuskon hitado i bagas hasadaon ni uhur nalaho manupaki program seksi GKPS Distrik Pitu marhite penggalangan atau persembahan khusus halani bueni program sekolah minggu pakon difabel bahat ni 86 juta rupiah domu hujai siholdo pamasauta ibagas penggalangan khusus lahu manupaki program sekolah minggu Distrik Pitu pakon difabel bani ganuk kuria in sa Distrik Pitu on bani minggu tanggal 27 Maret 2022 pas minggu letare halaniai patadiakon hitama hasadota pakon dukungan pakon tonggo ni kuria ni tuhatain nalaho mangondoskon galangan natong sidiaran nagabe ha taridahon ni buah ni ha porsaya onta na pangindohon do ibagas malas ni uhur pakon hormat humbani PHMJ ikuria on via bendahara jemaat kuria on aseboima hasil penggalangan i-transfer langsung humbani rekening seksi sekolah minggu GKPS Distrik Pitu atas nama Mirna Katrina nomor rekening bank BNI 0201879242 nomor WA 081380208008 bukti transfer boima ikirim via WA sonaima surat penggalangan ipadas hanamin bani nasiam ikuriaon ase manupaki bani namadiarma haganupan in bain sangap bani gorani Tuhan tanai bata bani dukungan pangurupion pangkontonggo nasiam parlobema ipadas hanami dia tetupa Tuhan nai bata mamasu-masu hita haganupan salam pakontonggo pendeta John Ricky R. Purba STH MSI Pareses GKPS Distrik Pitu. Ucapan selamat ulang tahun. Jemaat dan majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan untuk jemaat yang berulang tahun dalam seminggu kemarin. Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan. Kas jemaat. Saldo awal Rp58.559.000, pemasukan Rp3.426.500, pengeluaran Rp5.607.950, saldo akhir Rp56.377.550. Kas pusat, saldo awal Rp3.209.000, pemasukan Rp1.567.500, pengeluaran kosong saldo akhir Rp4.776.500. Kas seksi badan dan tupuan, saldo awal Rp162.077.650, pemasukan Rp16.448.400, pengeluaran Rp2.620.000, saldo akhir Rp139.906.050. Kas resort, saldo awal Rp1.010.000, pemasukan Rp666.088.000, pengeluaran kosong saldo akhir Rp1.698.000. Total saldo awal Rp188.855.650, pemasukan Rp22.130.400, pengeluaran Rp8.227.950,
Saldo akhir 202.758.100 rupiah. Sonaima ting-ting namasa pakon nasihol si pamasaon sonai homa kewangata ikuriata andohar ipasu-pasu Tuhan mardalan ibagas nadiar janah marpasu-pasu mahoma Tuhan ta hubani haganup na marsi bere-bere ase tambah ma berkat pakon malas niuhur ibata bei martonggo mahita. Dia tetupa sombah nami hubamu ham na bata bapa nami na tongtong meramoti goluh nami Tuhan doma itangarhan nami na masa pakon na laho si pamasaon na adong ikuriamu gekapes si jantung on ase berhama pangurusion na humbamu hubenami haganupan kuriamu Tuhan ase boy hanami saling menopang saling mendukung manupaki haganupan segala kegiatan nalaho pamasaon ikuriamu ici jantung on tokinari si hol tangron nami ma hatana humbamu Tuhan hubani hanami na beribadah igereja on pakon kuriamu na beribadah han rumah masing-masing melalui aplikasi Zoom berehama tondimu na pasing hubenami haganupan Tuhan ase marhatai pangarusion na humbamu semakin ia hapkon hanami bahasa gogoh nami aima humbani hatamu nalaho jaloon nami. Terima kasih mabamu Tuhan ibagas gorani anakmu Yesus Kristus jalohama tonggo nami. Amin. Paima mandoding hita, iberaon hanami panorang aima parlobe, persembahan pujian humbani Bapa, ilanjut hon persembahan pujian humbani Inang.
Paima menangar ambilan hita, naibuan hon Bapak Pendeta Hendrik Barus, puji hitama Tuhan ta bani buku Haleluya, nomor 237 ayat sada pakon 2. Martonggo mahita. Dami na humbani na bata na mangatasi haganup hauron. In manaman rajay uhur aba pikiran na siyam, ibagas na manjalo hatani. Ibagas Kristus Jesus. Amen. Babay nang itaganupan na hinarga ni Tuhan, perlobehan nami minta izin hubani na siyam untuk membuka masker. Alani memang sonari hanami dalam kondisi sehat, janah doma homa menjalo vaksin napatuluhon. Jadi izin hanami halani na siyam homa haganupan pakai masker, hanami ma sonari untuk membuka masker. Babay nang itaganupan na hinarga ni Tuhan, hatani ne bata, nagabe perenungan bata bani panorang on, ibuat humbani Lukas bindu 10 tolu, mamuka bani ayat sada, iujungi bani ayat sia. Lukas 10 tolu, ayat sada das kubani ayat sia sonon mahatani Tuhan ase ibasahon hanami anjaha pairik hitama ibagas uhur der ase pukahita. Pardomuan ni dosa pakon sitaronon. Bani panorang ay adong ma naro patugahkon hubani pasal halak Galilea nado madurus darohni ibahen silatus anjaha saor bani galangan ni Sidea. Nini Jesus ma mambalo si Sidea. Na iagan uhur ni mado mardosanan halak Galilea ay marimpang haganup halak Galilea. Halani sonay mangunay bani Sidea. Huatakon mabenima lang. Tapi ang goseng mo ba uhur nima lanjar sonay do hanima haganup mago use. Barang naiyagan hanima do bagalan salah ni si 10 halak ay namate idondoni manara ni isiloam ay marimbang haganup halak na Marianan i Jerusalem. Huatakon mabenima lang. Tapi ang goseng mo ba uhur nima
lanjar sonay do kanima haganup mago use. Dup ay iyatakon ma limbagaon. Adong mahayu arani sadahalak na sinuan ni ipohon anggur ni. Jadi Roma ia mangindahi buah ni. Apeseng dong jupasi. Gabi iyatakon mahubani si horzahon pohon anggur ay. Tonggor ma doma pala 40 tahun kon ro au mangindahi buah ni hayu araon. Apeseng dong robo main ase mase masoya tanoin bahenon niin. Tapi nini mambalosi. Tuan nami paturut hamba lobe in sa tahunon. Ase sopat husakul tano inggot niin. Anjaha hubahen napuhujin. Andohar marbua hulobe anon. Tapi anggoseng rabe na roboh ma. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Ay madasni shalom mabata haganupan. Bapak inang kita haganupan na hinarga ni Tuhan. Adong sada limbaga nalaho menghantar kita ibagas na menerima firman Tuhan bani panorang on ay ma sa halak boy hatahonon opung na marumur kurang lebih 75 tahun jana marulang tahun maia beberapa hari lagi. Ataupun bisa dikatakan dalam waktu dekat, ataupun kita katakanlah seminggu lagi dia akan berulang tahun na papi 75 tahun kon. Marsura-sura ma opungon nalaho mangangkon dayo na binatur. Jadi halani merasa ini adalah ulang tahun yang berharga 75 tahun kon ma perayaan ulang tahun ni bani panorang ay. Ia tahun ma bani nyombahni. Dari daraminasyam lobe manok simirah na jengis ase ibaken ma dayok na binatur siolaw mangan kon dayok na binatur nini. Roman nyombah nyon ibagas malas niuhurma si dia idarami si dia ma dayok simirah na ibagas pangidah ni si dia ay masih jengisan. Roman nasada ibuan ma nahadon pa boy madayokon lape ini. Alani bani panonggor ni bapaon adong ope sibirong ni. Jadi lang jenges dayok simirah on. Ibuan mau sila kon rohman yombah nasada. Darami ni dok ko siyai, dok ko si marbual iya pa kon hasomani on jenges do dayok simirah on. Torige mirah haganupan.
Ibagas na percaya diri makuma ni ombah nion, ibuan ni makuba di bapa ni ay on pa, dayok si mirah ay. Ya labi ang biya, nini ko mause. Roma sa danari taganupan, sunay makuma, ibagas pamakaman ni jingis madayokon. Lang tanggung jingis. Ibuan makuba ni bapa ni ay on mapadayok ay, labi ang biya, labi jingis huida nini. Dugtong birong ni. Api taganu pa na hinarga ni Tuhan, anggo ihuta somaldo, anggo nadom marumur, markasamata iya, kasamata si birong. Jadi sonaka pe parjinges ni dayokon, dong tong birong pangidah ni kalani aha, ipake di kasamata si birong ay. Roma pakopuni, pung, buka dulu kacamata pung itu nini. Dok ko si buka matungon, ito rin mo, yuk. Jigis-jigis dudayokon biah ni bani diombah niuse. Anggo nakanay sangga ipake ni dope kasamata si birongay, dia melihat bahwa dayok na jengis ay begitu banyak kekurangannya. Anggo niombah ni nokanay, inilah ayam yang terbaik, ibagas malas diuhur ni nalako ibuan ni hubani orang tua ni ay sebagai ungkapan sukacita ni halani marumur ma 75 tahun bapani. Api roh respon ni bapon hurang no betong. Halani lupa ia membuka kasamatani. Berbeda cara pandang ni bapaon opungon pakon niombah ni karena dia memakai kaca yang berbeda. Kita kanupa na hinarga ni Tuhan menarik sekali anggo idang kita bani panora ni teksaon. Jelas do ipatuga bani panorang on adong halak na merbuali pakon Yesus bani panorang ay dengan latar belakang Hajahudion di Sidea mereka datang kepada Yesus ia takon ma bani panorang ay adong halak Galilea na madurus daroh ni ibain silatus bani panorang ay. Bapak nang taganupan na hinarga ni Tuhan akan do nagabe dasar aseboy idah kita teks taon kenapa terjadi percakapan pasal hamateon no kanay hamateon ni halak Galilea jana Yesus juga mengangkat pasal hamateon ni 10 halak na dengan gambaran terkena bencana bani panorang ay alani taganupan na hinarga ni Tuhan. Ada konsep bani halak Yahudi bani panorang ay ketika terjadi hal nalang wajar pasal kematian ni sasada halak si dia mitur menjudge mengatakan bahwa para dosa na bagel mana mati ay on ma kacamata na ipake si dia kacamata tradisi na lakom manguhumi halak na legat. Langbe memakai kacamata pasal kabonaran kumbani khatan di nebata, tapi mereka memakai kacamata tradisi bani panorang ay. Bahwa namati ay dengan kata lain ni taganupan na hinarga ni Tuhan. Ang godahita bani panorang ni teksaon sebenarnya halak Yahudi ay siol makatakon bahwa luar biasa ma kesalahan ni halak Galilea ay maka nilang wajar parmate ini. Jangan apa dua kon si dia siol makataon bahwa bujurando pekanami marimbang si dia. Jadi ada dosa yang lebih banyak hubani halak aima pandangan ni si dia bani panorang ai sehingga kematian ni si dia pe bani panorang ai lang wajar. Rando huma hitaganupan na hinarga ni Tuhan hal si sonon ijupakon hita itonga-tonga ni parsauranta pakon halak naligan. Ketika terjadi bencana kubani hasomanta, ketika terjadi kemalangan kubani hasomanta, nasongon nalang wajar ma pasal kemalangan na masa bani ay rado mitur ijat sita ayah kaduga ni dosani masih pala sunai parmati ni ay tenehnita. Anggo Jahudion boy do huma idah kita bani tradisi ni Bibelta, boy idah kita bani pengalaman ni si Job na ija menderita ia boritan hasomani makatakon menganggap bahwa Job menggolo ibagas dosa dan isuruh ni ma si Job ay untuk bertobat. Kan itu boy idah kita ay bani Job bindu 4 ayat 7 pakon bindu 22 ayat 4 das subani ayat 10.
bani konsep ni hasomani si Job on do mabagal tumang dosamu nini. Halani ay bertobat mag-ase ulang mate holiho kalani dosa mo ay. Kemudian boida kita koma bani Yohanes bin Dusia ayat 2 na ijasang gasusian ay melihat orang buta sejak lahir. Akayatakon si dia bani Yesus bani panorang ay. Mereka bertanya siapa yang berbuat dosa sehingga anak itu buta sejak lahir. Apakah karena kesalahan di nama Toras ni do atau kalani dosa ni anak ay? Baru boida kita hormat tradisi bani Kisah Para Rasul 28 ayat 3 da subani ayat 4. Ketika Paulus dipatuk ular, orang langsung menjudge bani panorang ai Paulus sebagai pembunuh, sebab meskipun ia luput dari laut namun ia tidak dibenarkan untuk hidup oleh Dewi Keadilan. Jadi konsep bani panorang ai mereka suka sekali nalako mangidah, nalako menilai, nalako menjudge ngalak naligan. Dan ingin mengatakan bahwa aku lebih baik daripada mereka. Ai sudut pandang kacamata ni. Ongga doi tangar hita puji diri hamamago, puji Tuhan. Haleluya ni. Taganupa na hinarga ni Tuhan, anggo ibagas para sauranta pakon halak na legan, maroso tumanghita na lako mangidah-idah kakurangan ni halak, maroso tumanghita na lako mamuji-muji goluhta, yatakon hata ni nebataba ni panorang on bertobatlah. Maka ni Yesus merespon bani panorang ai, dia tidak terpancing bani persahapan ni halak Yahudi bani panorang ai, tapi dia menegur. Kan itu. Maka ni yatakon do bani panorang ni teksaon, jadi nini Yesus mamambalosi si dia na iagan uhur ni mado mardosanan halak Galilea ai, marimbang haganup halak Galilea. Halani sunai mangunai bani sidia huhatakon mabani benima lang tapi anggo seng mubah uhur dima. Dia tidak terpancing dalam masahapkon kalak Galilea ai, tapi Yesus bani panorang ai kembali pasingatkon ase marhabubahan makanima. Kita ganupan na hinarga ni Tuhan, menarik firman Tuhan bani panorang on sihol mengarahkan kita untuk introspeksi diri, untuk melihat ke dalam diri, bukan untuk melihat kekurangan ni halak naligan. Tapi marilah kita nalako mangida sonaka dogoluta on selaku halak na porsaya ku bani nebata. Anggo pasal kematian ai, na kematian na lang wajar ai, bencana alam ai na itimpa reruntuhan ai ni Yesus, songon halak na ibunuh silatus ai, lang halani dosa pakon lang halani ketulusan ai, tapi dos doa itu masalah bagaimana cara matinya. Tapi yang menjadi persoalan adalah ipasinga do bani panorang ni teksaon, bagaimana kita makargahon panorang na ibere nebata. Belajar dari situasi nalako mengintrospeksi diri. Taganupa na hinarga ni Tuhan. Menarik sekali gambaran bencana boy homa ibuan kita bani kondisita bani panorang on. Ketika kita diperhadapkan di dalam situasi pandemi bani panorang on, bukan kita mencari siapa yang salah karena perbuatan siapa horjani ise doon, tapi marilah kita memakai situasi ini untuk semakin merenungkan sonaka dogoluhku ilobe ni Tuhan. Bagaimana hubunganku dengan Tuhan? Sonaka do kataridakan ni buah ni goluhku. Ang gada hita bani panorang ni teks taon bani ayat onom da bani ayat sia ay jelas ipatuga bani panorang ni teks taon mahite limbaga ketika buah itu lang adong kanondo. Ketika lang marbuah goluh taon selaku halak na porsaya ku bani Tuhan, ketika pengakuan kaporsayan taon pita hanya sebatas manis di bibir hasa. Yatakon bani panorang ni teks taon robohon maay. Tapi memang adong perbualan ipatuga bani limbagaon pako si penjaga jumaay. Bere malobi panorang sa tahun narin ini kanondo.
Oh, berarti ada yang harus kita refleksikan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Tuhan masih memberikan waktu. Bukan berbicara bagaimana cara matinya nanti, bukan berbicara bagaimana kapan waktu kematiannya nanti, tapi berbicara bagaimana aku mempersiapkan diriku nalako manjupahkon panorang ai. Taganupan anggo ibasa hita bani Matius 25 ayat 31 da subani ayat 46 miatakon. Doko si rohma panorang si magira ay izay maipilah-pilah izado manamasuk bani harajao ni nebata pakon izama holi nalangboy masuk bani harajao ni nebata. Anggo sangga iduniaon riap do hita haganupan. Kesempatan yang sama, kehidupan yang sama, kita berdampingan homa. Bukan berarti ketika orang lain menghadapi situasi pergubulan bani goluni halani bakat madosani ay, bukan. Rano humahinta mangkataon au pandita au songon na marutol duduk ko si sa tabi hutunga-tunga ta duduk ko si hubere madirik ko gabi parhorja ni Korea songon na bahat tumang sitaronon ko dini so olah-olah halani situa ay maiya halani parhorja ay maiya halani mambere diri ni hugereja ay maiya usi marutol kanon pasoh malay nambiya ni hasuman ni huma. Nah, ondo nagabis ada perenungan hutunga-tungata. Firman Tuhan na siol pasingat kon hutunga-tungata bani panorang on bagaimana kita memakai waktu itu. Bagaimana kita memakai kesempatan itu. Anggo yatakon bani ambilan pertonggoan ay bani Yesaya 55 ayat 6 dan subani ayat sia ay bahwa ada juga nanti waktunya Tuhan tidak mau lagi memberikan pengampunan. Wah, ini menjadi sebuah perenungan yang luar biasa hutunga-tungata. Ada pesan yang tegas na ipasingat hutunga-tungata bani panorang on bagaimana kita memakai kesempatan ini untuk merenungkan kehidupan kita, untuk anggota kita bani panorang ni tekstaon ase terjadi ma perubahan. Makanya tahun do bani ayat 2 ay na iagan uhur ni bani ayat 3 watahon maben nima lang tapi anggo seng muba uhur nima bahkan yatahon use napa 2 halihon bani ayat 5 watahon manima lang tapi anggo seng muba uhur nima nini lanjar sunai do hanima haganup mago use lang yatahon mateni tapi parmagoni lang riap lang masuk bani harajau ni nebata. Taganupan na hinarga ni Tuhan. Sering sekali kita menyanyikan sada doding na makatahon hidup ini adalah kesempatan. Puji Tuhan, boy ilewati hita situasi pergumulan na masa itong-atong-ata bani panorang on masih ada kesempatan na iberine bataku bata asya taganupan na hinarga ni Tuhan ase marbuah mahita. Marbuah ma pengakuan ta selaku halak na pursaya ku bani nebata. Tarida mabuani ay marhiteko di pambakenan, marhiteko di pangabakta bani kehidupan ta sehari-hari dan buah itu bisa dinikmati oleh orang lain. Lang kita nalako menilai bahwa aku sudah baik, orang itu kurang baik, tapi mari kita pataridahkon sonaka dotongon buah ni bahwa kita adalah yang terbaik itu. Makanya tahun firman Tuhan bani panorang ni tekson kata pertobatan itu dia ulang sampai 2 kali. Nasiol ipatuga ijon bahwa pertobatan itu harus terus menerus dilakukan dan dikerjakan di dalam kehidupan sehari-hari. Pertobatan na siol ipatuga ijon memang tidak ada. Yesus siol patugakon hatan di nebata siol patugakon hutunga-tungata bani panorang on. Memang tidak ada manusia itu yang sempurna. Makanya ya takon do ase selalu baru ma untuk selalu hidup baru ma untuk berubahlah di dalam kehidupan kita. Ulang bangga kita di dalam kehidupan nalalap ibagas habutakon ni dosa. Bapak inang itaganupan anggoda hita bani panorang ni tekstaon sekali lagi firman Tuhan pasingat kon hutunga-tungata kesempatan itu masih ada.
Tuhan masih memberikan waktu hubata. Sangkah manggulu do hita ipangindo ne bata ase ipatarilah kon hita buah ni selaku hita halak na porsaya hubani ne bata ase goluh taon gabe saksi pasal ne bata. Makanya tahun Yesus do hubani susian yai laho mahanima podahi hanima ma segala bangsa ase gabe susian kusidea. Ternyata itu juga menjadi tanggung jawab kita selaku halak na porsaya hubani debata untuk menjadi saksi. Berubahlah, bertobatlah, bukan pertobatan yang sekarang melakukan perubahan dan besok mengulangi kesalahan yang sama. Anggo ya tahun tobat songon tobat ni tomat ni ongga ditangar desiam tomat tobat ni tomat. Sekarang tobat, besok tamat tobat ini langsung naik. Lang tobat songon kapal selam ini kadang timbul dan kadang tenggelam. Tapi melakukan sebuah perubahan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahwa kita sudah mengkoreksi diri kita sendiri bahwa kita adalah anak-anak nih nebata. Pakailah kesempatan yang Tuhan berikan dan berbuahlah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mertonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan bani panorang on. Marhite hatamu pasingatkon hanami. Untuk kami semakin melihat di dalam kehidupan kami selaku halak na porsaya hubamu. Aseboy tongon hanami Tuhan setiap hari semakin memperbaharui diri nami. Manggulu hanami ibagas harusuni uhurmu. Langgabi hakim hanami hubani hasoman nami. Tetapi kami merefleksikan diri nami. Aseboy tongon hanami Tuhan marbuah na dehar. Jenges ramos janah boy inikmati halak nalegan sehingga kehidupan nami gabe berkat hubani halak nalegan. Marhiteho ni gulu nami Tuhan lambin marmulia ma goranmu. Terima kasih mabamu Tuhan. Pargogoy ham hanami aseboy tongon hanami Tuhan makargahon panorang na ibere ham huban nami. Terpuji maham Tuhan bani panorang on itonggon hanami kehidupan nami pribadi lepas pribadi. Ibagas bagai-bagai situasi na icupahkon hanami. Bapa iondoskon hanami golu nami on hubamu. Hama na tongtong na makasumani hanami. Hama na tongtong na mampargugui hanami. Hama na tongtong na mamasu-masu kehidupan nami. Aseboy tungon Tuhan tetap hanami marmalas niuhur ibagas na mandalani ari-ari ni gulu nami. Terlebih ibagas na mamuji ham bani kehidupan nami. Tuhan bani panorang on itonggon hanami hasoman nami Arni Saragi sonehoma Andre Tondang. Aima hasoman nami bani kondisi difabel. Bapa yondoskon hanami si dia hubamu persaya do hanami Tuhan tetap do hadir ham nalaho makkaholongi si dia tetap do hadir ham nalaho makkasumani si dia bani pardalanan ni gulu ni si dia alania Tuhan yondoskon hanami hasoman nami un hubamu pasu-pasu ham kehidupan ni si dia patambaham kesehatan hubani si dia. Sonehoma Tuhan bani perdalanan ni gulu ni si dia hama na tongtong naman jolom si dia nama kasomani si dia ibagas naman dalani kehidupan ni si dia. Sonehoma Tuhan itonggon hanami haganupan nama kaholongi si dia orang tuani sonehoma haganupan keluargani tetap yondoskon hanami haganupan si dia kubamu Bapa hama namambere malas niuhur tongtong hubani si dia. Hama na mambere pengharapan na mangguluh na humbamu hubani si dia. Asi tetap si dia Tuhan ibagas na berpengharapan hubamu nalaho mandalani kehidupan di si dia terkhusus main Bapa nalaho memberikan na terbaik hibani hinaholongan ni urnamiin.
Sunay kumatuhan, bani panorang on itonggon hanami orang tua nami. Nariyap pa kon hanami ijon sunay kuman na adong ihuta. Na ibagas masa-masa ni hatuaw ni sidia. Tongtong yondos kon hanami sidia hubamu Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap memegang tangan mereka. Biarlah Tuhan yang tetap memberkati kehidupan mereka. Memberi kesehatan hubani sidia. Ibagas hatuaw ni sidia pe Tuhan hamana memberikan pengharapan, kekuatan hubani sidia. Asiboy tetap sidia Tuhan ibagas malas niuhur mandalani kehidupan ni sidia. Terlebih ibagas nama muji hamba ni gulu ni sidia. Tuhan terima kasih mabamu bani panorang on. Itonggon hanami hubani hasoman nami na marmalas diuhur bani panorang on Tuhan. Marhitehon ni na itambah konham umur sa tahun hubani sidia. Na ibagas merayakan ulang tahun sidia Bapa ibagas minggu-minggu on. Ay mainang Jacqueline Octavina Sinaga, Brian Jeremy Sinaga, Inang Lukertina Girsang, Inang Meltrida Sinaga, Inang Natalia Sofia Girsang, Oloan Damanik, Inang Risna Tarigan, Kristi Marta Damanik, Inang Situa Elpina Purba, Glenn Benjamin Lingga, Inang Megariama Silalahi, Revalina Karen Purba, Inang Sinta Berliana Tarihoran, Bapa Wandi Saragi, Inang Emi Gultom, Inang Flora Lasmaita Sinaga, Inang Krista Adelina Sinaga, Jet Raja Salpano Saragi. Ibagas pardalanan ni gulu ni sidia saduka on Tuhan. Porsaido kanami hamdo na tongtong na mamasu-masu kehidupan ni sidia. Hamdo na manambah kon malas niuhur huban ni sidia. Na manogu-nogu sidia ibagas na mandalani ari-ari ni gulu ni sidia. Das ibagas na marayakon itambah kon ham umur sa tahun huban ni sidia Tuhan. Tetap yondos kon hanami haganupan sidia hubamu ibagas na mandalani kehidupan ni sidia pe Tuhan hulobean on hamma na tongtong na mamasu-masu gulu di sidia. Menambahkan kesehatan hubani sidia. Patambah kon malas niukur hubani sidia Tuhan ibagas na mandalani kehidupan ni sidia. Pasu-pasu ham horja tangan ni sidia na ibagas parhorjaan sidia. Beriham kapentaran hubani sidia na ibagas persekolahan sidia Bapa. Asiboy tetap sidia Tuhan ibagas malas niuhur mandalani kehidupan di sidia. Sunay homa Tuhan bani panorang on itonggon hanami keluarga Bapa Martin Riadim Saragi Inang Tiara Borusinaga. Keluarga Bapa Chandra Purba Inang Dame Roslina Sinaga. Keluarga Jan Rudi Haloho Inang Benti Kasrama Saragi. Keluarga Bapa Kumpul Karo-Karo. Terima kasih Bamu Tuhan. Natongtong ipasu-pasu ham keluarga on. Ipasu-pasu ham rumah tangga ni sidia. Sehingga martambah-tambah malas niuhur bani sidia Tuhan. Dengan merayakan ulang tahun perkawinan ni sidia. Bapa hamma na tetap nagabe nakoda ibagas rumah tangga ni sidia. Nalaho mamasu-masu keluarga on. Nalaho manambah kon malas diuhur itonga-tonga ni keluarga on. Aseboy tongon Tuhan keluarga ini menjadi keluarga yang bersaksi pasal Tuhan. Itonga-tonga ni kehidupan ni sidia. Menjadi keluarga yang namar malas niuhur halani nariap ham pakon sidia. Terima kasih mabamu Bapa. Jana bani panorang on pe Tuhan. Itonggon hanami hasoman nami na ibagas kondisi na hurang sehat bani panorang on na ibagas perawatan i rumah sakit. Ay mabapa Suandi Saragi. Hamdo Tuhan si panambari naguguin. Yondos kon hanami Bapa on hubamu Tuhan. Ibagas haganupan pengobatan ni Bapa on mungkin sedang mengikuti terapi marhiteho ni kemoterapi. Pasu-pasu ham haganupan tambar terapi na yondos kon hubani Bapa on. Asi marhiteho ni haganupan tindakan medis, marhiteho ni haganupan obat na ikonsumsi, marhiteho ni haganupan terapi na idihuti Bapa on.
semakin hari dia akan semakin dipulihkan dan disembuhkan. Berham pengharapan na manggulu na hubamu Tuhan. Asiboy tetap ia ibagas na melawan haganupan penyakit na adong bani akulani, tetap ibagas na pengharapan na manggulu na humbamu bahwa Tuhan akan terus menyertai dia dan Tuhan akan terus memberkati dia. Sonay kuma keluarga na merawat orang tua nami on pe Tuhan, tetap hama na masuk kehidupan ni si dia. Sunay huma Bapa itonggonhan nami, hasoman nami na ibagas proses pemulihan bani panorang on, Bapa kumpul karo-karo, inang Lukertina Borugirsang, situa Zidin Sinaga, situa Janriswan Simanjorang, Bapa Timbul Alfonsius Saragi, inang Porliana Rajagugu, situa Emeritus Doriakman Saragi, inang Deminar Tanjung, sonay huma adik namin na maposo Luki Simarmata. Terima kasih mabamu Tuhan na semakin ibereham pemulihan bani akulani si dia, semakin hari mereka semakin disembuhkan. Porsaya doha nami Bapa, haganupan inpitang halani kuasamu na marhorza bani kehidupan di si dia, sehingga mereka semakin dipulihkan. Tetapi yondos kon hanami si dia hubamu Bapa, ibagas proses pemulihan ni si dia pe Tuhan, hama na tongtong na mamasu gulu ni si dia, sehingga boy benar-benar sembuh si dia Bapa, ibagas malas niuhur, ibagas na mandalani kehidupan ni si dia. Terpuji maham Tuhan, tongtong yondos kon hanami kehidupan nami pribadi lepas pribadi hubamu. Porsaya doha nami Bapa, tetap do ipasu-pasu ham kehidupan nami. Ibagas Kristus Yesus hanami martonggo hubamu. Amin. Paima yondos kon hita galanganta, tangar hita malobe hata ni nebata nagabe onjolan bata laho manggalang. Aima natar surat bani sada kronika 20 sia ayat 14. Ay ise maahu anjaha aha ma bangsakin ase boy hanami margugu humbani nionjar ni uhursonin. Ay marharorohan humbamudoh ganup anjaha na humbani tanganmu indo na binere namiin bamu ase sonari ondos kon hitama galanganta.
Riap ma hita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani nebata. Ham Tuhan nebata Bapa nami pardear layak jana na unja huben nami. Terima kasih ma haton nami hubamu. Halani tongtong do ipa supa suham guluh nami. Domma ihasomani ham hanami. Jana ipa supa suham horja nami das hubani sadarion. Sonari ibagas malas niu hurodo hanami mangondoskon buah ni horja nado pinasupa sumuin gabe galangan hatarima kasihon pakon puji-pujian nami hubamu onpe sejalo hamma galangan nami on bahen hasangapon ni goranmu jana membahen lambin marhataridahan harajanmu i dunia on ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jalo hamma tonggo nami on. Amin. Bamu sadoka ni dokahni awon o Yesus Tuhan kin. Ham Tuhan Yesus Kristus anak ni nebata na marmuliain. Martarima kasih doha nami bani hasirsironmu. Marsitaronon cana mandage hahirion kalani hajahaton nami. Sitaronon na iporsan ham inma na patudukon sonahatongon hargani hanami jolma na tinopamuin. Lang iharusukon hamago hanami ibagas gomgoman ni dosa pakon hamatean. Domma ipadaw ham sitaronon in huban nami gabe jupakan kanami bani halwahon apahaguluhan na sadokah ni dokahni urupi jana pargogoy hamma kanami mantaluhon dosa jana ajari hamma kanami ase lambin iboto kanami manggulu ibagas harosumu ase golu nami gabe pasu-pasu udi dunia on balo si hamma tonggo namion ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Lako manasyam jana iatahon Tuhan Indo kumahubata bolak do namin sabiyon tapi otik do si parhorza ay pe ipindo kanima mabani si mada si sabiyon in ase isuru si parhorza bani si sabiyon ni in. Jalohamma pasu-pasu humbani Tuhan nebatata ipasu-pasu anja iparorot Tuhan nebatamaham isondangkon Tuhan nebatama bohini hubamu jana maidop ma uhurni mangidaham idop kon Tuhan nebatama bohini hubamu jana ipasorap ma damini bani tonduimu. Amen. Shalom.
Puji Tuhan. Masih lagi jawab. Halanya itu nak kina ni panditata. Puji Tuhan. Itu dah. Unang nakinai na sadanari. Puji diri hamamago. Puji Tuhan. Alasur. Jadi terima kasih bani Tuhan dan memerdalan ibadah ta sadarion bahas nadiar. Dan terima kasih bani seksi bapa pakonseni seksi inang humatene bani persembahan pujian ni. Doa boy huma secara rutin tiap minggu. Adong huma mengisi persembahan pujian bani ibadah-ibadah tatene. Adong sadana perlu ipasingat hanami ama tentang naibuka use maguru sidi iguriata dong piga-piga anak sekolah minggu na mendaftar makikita ni keluarga tapi ipatuga kanami hubata terlebih hubani majelis tene mungkin ibu to hita do ise humbani parjumatangan anta atap ipasuku kita humbani keluarga duma kalas piga iya ase unang lupa hatadingan kolige hatadingan lang maguru sidi HP tahun naro halan 2 tahun non jadi akapur nami hita homa pasingatkan keluarga anggo memang masuk mahubani tahun maggurusi di Nyombah ase pasingat hita tene. Nah selanjutnya selamat mahubani keluarga Doni Mores Munte pakon inang berubuk batene. Doma tardi di Nyombah andohar nasyam pe homai bagas malas nyuhur. Sonai homa hubani nasyam na mangidangi pe bani panditata songon na posi sa dagyot tene lang kuboto pitahado naman ang ipudiay memang kakas do panditaon huida suarani ya halanin napalumbahon ay nakinay paubah kohon uhuray dwaida jadi memang perlu do kakas huidon jadi terima kasih hubani pandita nami pandita Hendrik Barus sunay humahubani nasyam majelis na mangidangi tene Separa agenda situata situa Moris Purba Simbuan Doding situata situa Buru Sipayung Singer Seksi Inang terima kasih Banda Siam Pakon Organis situata situa Ramos Fudagalung Hubani tim multimedia juga terima kasih untuk pelayanannya hari ini dan hubani Nasiam na mangidangi jom Nasiam teneh ase maksalama Kukiata hubani Nasiam penai rumah halami makatahon terima kasih sehat-sehat malah suhur anduhar minggu naro boy pe hita terus makebaktian nai gereja sunai pakon Nasiam na beribadah di rumah tene aima atau benami ase maksalam mahita Nasiam na rumah boy madada huma huban nami tene ya